Ишгалжилер кубетчилері тарафындан майы 11 сабасы атып өлдірілген Наби Рахимовнан балларына қадыра. Геджесі Ички районынан Савурчы, Заветнай койынды. Евлеріні ичтимай қызметчілерінің темсілжілері келіп, Ишгалжилер махкемесінен балларыны алма қарарыны еріне кетірмеге тырыштылар. Ләкин балларыны тапып оламадылар. Айтқанларына көре 12 ве 15 яшында олған балларыны ақрабасына Василикке бере білелер. Олар тапылмаса балларыны реабилитацион меркезі яда Балаевыны йолламақ кереклер. Яда Өзбекистан ватандашы олған баллар бұйыклерінен бері Өзбекистанға шықмалы. Будет направлен в реабилитационный центр по месту нахождения мамы. Это, например, если она будет находиться в Краснодарском крае, ну это пример, я вам там привожу пример, то дети будут переведены в реабилитационный центр Краснодарского края. И когда решится вопрос об экстрадиции, передаче мамы там через границу, то дети воссоединятся с мамой и переедут к себе домой. Они на территории Крыма не останутся. Баллар Ишгалжилер Савурчы ве Дубки қасабаларында кечірген тарамалардан сон ана баба Василигісіз қалды. Бабалары Наби Рахимовны ФСБ қадимлері атып өлдірді. Санки Дерсін отытулғаны вақыт оларға қаршылық көстерген. Аналары Сахиба Бурхановаға Ишгалжилерінің Ички район махкемесі миграцион режимні ряет етмеді деп 2000 рубле пара жазасыны белгілеп Өзбекистанға сұрғын етмек қарарыны шығарды. Шымдылық о Ростовтаки четел ватандашлары үшін фильтрацион лагерде тұтылacak. Русия әрбелерінің бір қысмы өз базаларына қайтарылғанына біле бақмадан тежавузжы тарафындан провокация ихтималы бұйық. Бұны Украина тышышлері назиры Дмитро Кулеба Словакияның пайтақты Братиславада кечірілген Меркези Европа девлетлерінің саммитінде айтты. Анда Украин назиры Чехия, Словакия, Словения, Австрия ве Маджаристанлы сенадашларының региональ телекеслік меселелерін мұзакер етті. Дмитро Кулеба қомшы мемлекет назирлеріні ижғалетілген Қырым азат етілмесі ве анда яшаған инсанлар қорчаланмасы үшін кечірілежек Қырым платформасына қошылмаға чағырды. Кулебаның сөздеріне көре Русия тарафындан тежауыз телекесі қалмақта. Бұнен бәрі Европалы иждешілеріне Украинаға ярдым көстермеге азыр олғанлары үшін тешеккүрлер білдірді. Я вдячний всім центральноєвропейським державам за міцну підтримку суверенітету та територіальної цілісності моєї країни. Я розповів міністрам, що незважаючи на анонсоване Росією відведення військ від українських кордонів, загроза нових збройних провокацій залишається незмінною. Як і велика кількість російських військ і бойової техніки вздовж кордонів України та на окупованих територіях. Қырымда инсан ақларыны бозғанлар айры санкция жедвеліне кірсетілмелі. Бұнда Қырым Татар ресурс меркезінің ел башчысы Искендер Бариев емин. Ең азындан 166 инсан ақлары бозыжысыны белгілеп олғанлар. Олар арасында ишгалжилерінің махкемежілері, полиция ве ФСБ қадимлері, прокурор ве ФСБ тарафындан тайынленген эксперт ве адвокатлар. Ақ қорчалажыларының малыматына көре оларынан ишгалнен разы олмағанлар тақып етілмесіне алақасы бар. Қанун бозыжыларының жедвелі Магнитский жедвелі кібі құрылажақтыр. Дегер демократик девлетлер бұл жедвеліні көріп, анда кірсетілген инсанларға қаршы шақси санкциялар қоллана біле. Олар япқан жинайтлер аққында малюмат Қырым прокуратурасы ве полициясына берілежектір. На данный момент Крымско-Татарским ресурсным центром в соответствии с работой уже можно обозначить порядка 300 человек, которые будут впоследствии которыми будут дополнены списки. Мы ставим задачу систематизировать именно тех лиц, которые причастны к нарушениям прав человека в Крыму в виде классификации, для того, чтобы можно было четко понимать, какие категории лиц совершают преступления в отношении наших граждан на оккупированной территории. Жебеде кечкен күндевамында 8 душман атышуы. Украин мұдафачылары арасында ғайыплары yok. Новгородская жыварында душман күчлері 82 калибрлы майынлар атқан. Катериновка, Авдеевка, Водяной янада тұрған Украин арбелерінің позициялары граната аты жетіртібатының үжіміна ұратылған. Бұндан ғайры душман күчлері бұйық калибрлы құршун аты жевет танкқа қаршы ракеталар атқанлары. Що мирний противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено автомобіль групи розмінування. На щастя, ніхто не постраждав.
На обстріли окупантів військовослужбовці Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Мариупольда теракт азырлаган ФСБ агентini 6 yılga hapsxonaga yo'lladilar. Donetsk sakini memlekat sharqidagi JBD Ukrainaga qarshi jangleşdi. Sonra Rossiya maxsus xizmetchilarining buyrug'i asosida Mariupolda harbiy obyektlarini patlatmoq kerak edi. Jangaber yaqinlangani vaqt yanında kuchli patlayıcı modda topilgan edi. Geçken kun devamında Ukraynada 7000'ge yaqin yangi koronavirus hastası belgilendi. Ular arasında 300 bala ve 168 ekim. Liderler sırasında Kiyev şehri. Geçken kun 2,5 bin hasta hastaxonaga yatqizilgan. 19 bin insan hastalıktan tüzelgen. 346 kişi hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken. Sağlık nazirining muavini Svetlana Shatalova xabar etganine ko'ra, UNICEF fondining beraberlikda Ukraina hekimlari COVID hastalari tedavilanmasi uchun kurslardan kechajak. Таке навчання сімейних лікарів є надзвичайно важливим, особливо в контексті необхідності розвантаження спеціалізованих та високоспеціалізованих закладів охорони здоров'я. Лікарі первинки зможуть якісніше лікувати середні та легкі випадки COVID-19, обираючи відповідні тактики терапії, в той час як ліжка у лікарнях та реанімаціях залишаться для важких і критичних пацієнтів. Тобто мова про мудре і ефективне використання людських, фінансових та інших ресурсів на загальнонаціональному рівні. Işgal etilgen Qrimda 99 yangi koronavirus hastası qayd etildi. 5 kishi hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken. 109 hasta Çin virusini yengib olgan. Bu işgalcilerinin resmi statistikasıdır. Qrim tatar tili iPhone'da Apple şirketi ana tilimizni o'z yangi operatsion sistemasına qo'shdi. Buni tamir xalqning tili sistemada olmasini taklif etgan Andrey Alekseyev xabar etdi. U qayd etganine ko'ra, endidan ilaviy ishlayjilari Qrim tatar tilida ilaviy tillari jadvalini ko'rsatsa, iOS 14.5 ve Mac OS 11.3 operatsion sistemaning qo'llanganlar Qrim tatar tilini o'z telefon ve bilgisayarına qo'sha biladi. Apple'ga murojaat kompaniyasini da 2017 senesi başlatgan ediler. Şimdi Qrim tatar tilini Crimean Turkish olarak tapmak mumkin. Sabır, Bağışlaf ve Birleşuf bayramı. Musulmanlar sabadan bayram namazını kılıp Oraza bayramını karşıladı. Bu sene Musulmanlar 30 kun devamında kunduz aş ve sudan vazgeçip kirlerini temizlep, hayırlı işler yapıp, günahlar bağışlanması için Allah'a dualar etip, Kadir gecesini kıdırdı. Bayram adet üzere 3 kun devamında kaydetilecektir. Qrim mufti Sayder Rustemov bayram kunları yaşayışta olgan gam ve kasibetlerini chetde kaldırıp, bayram duygusunu yaşatmağa çağırdı. Elhamdülillah Ramazan ayı bu ibadet ayıdır. İnşallah umut etem. Bütün Kırımlılar, bütün İslam ümmeti her daim gibi bu Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirdiler. Kur'an-ı Kerimlerini hatim ettiler. Oraza tuttular. İstegeni gibi sayını yerine getirdiler. Bugün mükafat konu, bugün bayram konu, bugün bütün İslam ümmeti umumen, Kırımlılar, Kırım Tatar hususen bayramını yaşatmak gerekli. Çünkü bu da ibadettir ve ilk evvela bu balaçıklar için bir özel bir hususi bir kundur. Birbirimizge hediyelerini bağışlamak. Her analarımızı, her babalarımızı ziyaret etmeye. Eğer imkan yoksa en azından telefon açmaya, böyle huru SMS-kalar atmamaya. Muhtaç fakir olganlarını ziyaret etmeye, yardımlar tarqıtmaya. Herkese bizim dindaşlarımıza, vatanımıza, milletimize, soy soplara, bala çağalara, ana babalara, dedelere, kartanalara birinciden sağlık, selametlik. Lakin şu sağlık, selametlik Allah için olsun, Allah için bedenini saklasın, namusunu temizlesin, vicdanı her zaman açık, parlak olsun. Bizim halkımızın da işte o gibi işleri pek çok. Bizim halka vatanını kaytarmaya gerek olacak. Allah Teala onu soracak. Ama onun yollarını da bilip, öğrenip, doğru tutmak gerek. Son bekimiz Allah Teala'nın
emirinden belki biz özümüzün maksatlarımıza erişerek.